i ja mislim da naš narod ima razloga za zadovoljstvo. Večera se uspostavlja zajednica srpskih opština. Sa radošću ću ići u posetu našem narodu na Kosovu i Metohiji. U datim okvirima u septembru mesecu. Da li pre ili posle posete Sjedinjenim Američkim Državama, ali ću ići na 2 dana da bih stigao da obiđem svih 10 opština. Po prvi put večeras mogu da kažem zajednice srpskih opština. I čestitam formiranje zajednice srpskih opština našem narodu na Kosovu i Metohiji. Ovo je, ljudi, Briselski sporazum. Pogledajte, to je stranica i po tekst. Stranica i po tekst. Pre 5 godina je potpisan. Manje od stranice i po, molim vas. Ne znam da li se to vidi na kameri. Stranica i po tekst. Za 5 godina oni nisu mogli da pročitaju stranicu i po tekst. Ili ovih 6 tačaka koji se tiču zajednice srpskih opština. Što se Telekoma tiče, pošto sam video da govore svi kako je neko dobio pozivni broj, zaboravili su da kažu neke detalje. Zaboravili su da kažu da Srbi, kada pozivaju ljude u centralnoj Srbiji, Srbi sa Kosova, i dalje okreću samo 011 ili 018 ili 034, dakle ako zovu Beograd, Niš ili Kragujevac ili 021 Novi Sad, i obrnuto, mi kada zovemo Mitrovicu okrećemo samo 028 bez ikakvog pozivnog broja.